apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, pangipanam ka nagitamurang si Kayulay. Ijay bangir atatang. Bangir ijay. Dita bangir a boarding house. Makilabaak pay laeng. Naimbag ijay, taado ti danum da tatang. Nagpakada kakaday kadagiti agab-abang ijay. Oh, masapul pay aya. Wala, kasanaw no aglabada may. Awan mo tinakitak ngaglablaba itay? Agpakada kalata, damno awan may bagbagada. Sige. Siyak ti makam mo. Nalakalaang mo da ita. Narigat ti makiap-apa iti karuba kung naktumay. Wen, amok day tatang. Saan ang masapul nga ulit-ulitin nyo? Mapan ka, nga may pakadampay nga umuna tapno awan ti rirey. Ay nawaw, wen ko naklangaruden, dagulit kayo tatang. Ay, nagsakit ti sikat ko. Nakalaba ka mo't gaya may nanakaw. Siyempre atatang, siyak pa iti kunam. Kahit ayan na nga itilinabaam, tatulungan ka amang ibilag. Nalpasa na. Naibilagan, itay pay. Ay nawaw, awan mo't makitak iti pagbilagan tayaw. Imbilag ko ijay bangir. Mayat ti pagbilagan day jay, iso anak usarak pay laeng. Alya, ay sos, ang mga nuusarin damait, ang mga nuadamot ibilag da. Nakababa ay no kasta. Adda? Ngambasit laeng mo't day jay tatang. Nagpakada ka. Saan? Awan mo ngamin ti rumor kadakwada. Iso basta nakibilag ken nakilaba aklatan ah. Ay nawaw, inton madamdama ririntukit ninday ta. Saan tatang? Danag yun aya. Ammom nga raon. Wen, siyak ti makamu tatang. Saan mo't ngamin ang mainitan ti pagbilagan tayo? No iso ti pagbilagak, saan ang mamag-antibado ah? At least, ijay ta mainitan. Sigurado ang mamagaan adagos dagiti inlabak tatang. Adda ako nanang. Kumusta nga tilakad mo, isang anak ko? Saan pa'y analpas nanang? Ni, asino tinaglaba? Napuno mo ti pagbilagan tayo. Ni Yuli anak. Yuli? Wen, ni Yuli aborder da di tabangir abalay. Nakitak nga iso tinaglaba itay. Nagpakada kada kayo? Saan mo? Basta naglabalatan. Nagpakada siguro iti landlady tayo. Kasta aya? Wen, Inton bigat nga rudan nga aglaba tawan mo't pagbilagak. ay kauunan Urayam ang mamagaan ti binilagda. Saan mo't ngamin ang mainitan ti pagbilagan da di tabangir. Iso nakibilaglatan ditoy. Ay, huwanan kapilitan nga agad just da taong nanang. Tawan mo pagpilyan. Nakapigpig samot ti todo na. Disturbo iti pannaturog. Huwan nga rod nanang. Bigla mo't anak tudo. Naimbag man, tayong sirot ni Yuli dagiti bado da. Siyak tinang isarak, tagtudon, kat awan mat umay mangala. Ingkargak pa'y lang itibilagan di tarwar, nanang. Day talaeng, amangan no da napanan na. Wano saan, amangan no nakaturog mat. Huwan nga rod nanang. Umay tumok ti di dayjay no malagip na ti binilag na. Isuro yung tukin kwa na Rumor ka kaday. Huwan, mapanak iti ayan ti gayam ko. Adala mapan ko alaan. O sige anak, siyakton ti mangibagakin ni Yuli no umay ditoy. Kariring mon samat, Yuli, bakit? Un nga rod lakay, nakaturog akmat. Naglaba ka kadewan, no? Wen, nakilabaak di tabangir a boarding house. Ta adu ti danumda. Ken mainitan ti pagbilaganda. Saan akas dito'y ayan tayo? Mapan ko alahanin ton madamdama. Ay nabo,
Napigsa ti todo na itay. Anya? Awanan ang mga nabasan nagiti binilag mo. Ay nawaw, jak mo't narik na nagtudugayam. Mapan mo kitaan ang mga nabasbasamot ta ni Chay. Ay, doble trabahon tumanunday ta. Apay ngamin naturog ka, kat amom nga da binilag mo iti bangir. Naimbag man ta saan nabasa dagiti binilag mo, Yulay. Sa apay nagpigsa ti todo na itay addaak itayan ti kumparek. Inserek dagiti borders ije bangir, tatang. Ay kinasayat mo, inserek da. Mayat ngagpayso ije pakilabaan kan pakibilagan. Mainitan, iso ama magaan adagos til linabaan. Nagyaman ka kaday kadakwada. Aday ta ka manen. Simple abanag, di mo pa'y maaramid nasayaat mag. Di balya, tawan man na pirwisyok. Nakilabaak laang mat. Intun sumaruno, ija ito man ti paglabaak. Tapno saan ka marigatan. Ay nawaw. Naimbaglaangan ta inala ni Yoli dagiti bado da nanang. Nagdiritsyo mat di ta pagbilagan itay. Saan kun nga insurot ang nakita na mat adagos. Aglabaak mo't intun bigat. Aglaba ka no da maring aboard mit tayo intun bigat. Kanaw? Isumot ti kunaan na itay. Sa bagay, mabalin mo di ang agigiddan tayo ta saan mo't unay nga adu ti ilabak. Saan ama puno ti pagbilagan. Una, masapul nga giinanos tayo. Tanya nga ron nga ikat adamot kadwa nga gababang. Wen nga rod nanang, nang runa no agpapada tayo asabado kan Domingo ti panaglabana. Talaga ama puno ti pagbilagan. Masapul nga ag-iinanos. Umay to kano ni nanang intun umay alawas, Yolay, bakit? Anyat aramidon na dito'y pagababangan tayo. Ada ilakan na papeles, kat dua nga aldaw da kanaw. Dito'y ko man na makiturog. Ay, mabalin lat tamot. Adamat kat de ekstra nga ulis, Adda, jay no sardamot laang idi. Ilabak laang, Tama nga no nagbuot mo tunday jay. Nabayagan asaan anaws usar. Wan man nga rod bakit? Makilabaak tumot laang ije bangir. Ado ti danumda, ken mayat ti pagbilaganda. Wala no saan daan naglaba. Saan mo't siguro? No bilang naglabada, ano samlaangan nga ibilag di terwar? Saan mo tamamagaan no di tati pangibilagak lakay? Basta maanginan lakit de. Narigat no day bagadag iti borders di tabangir. Di ka makiinagaw iti pagbilagan no nera na naglabada. Agrubwata ko nanang, ada trabahok ita. Mala, agan anad ka mo't isang anak ko. Di mo liplipatan ti agas ng pagatang ko Dayjay laang ti ipagatang yun nanang, awanan? Isulaang mo't ti umanayan ti budget. Anya aprutas ti kaya tiyo? Ada kwartam aya. Agswildo kami ita. Sika no anya ti gatangam. Sanak mo't kit di anapili no may papan iti kakastabanag. Kanuk mo't amin na klase ti makan. O sige, aywan gayam. Dagiti binilag tayo nanang. Di liplipatan Isarak yun to no agtudo. Inruar ko tapno mamagaan. Wen anak, siya akong ti makamaw. Nalakalaang matday ta. Ngam no saan nga agtudo, siya kon inton sumangpetak. Nalawan. Agrubwatak nga rudan nanang. Hala, agan anad ka Naimbag abigat yun nana. Si kamot gayam yulay. Anya ti masapul mo. Makilabaak man nana. Kukwayo mo't gayam dagita ulos ken kurtina. Kunaklakit din sino tinangyig ka dagita. Kukwami nga ron nana. Naurnong manen. Iso nga imayak makilabaak manen. Sige laeng. Adumot ti danum dita. Agyaman ak nana Awan na nyaman na. Si kamot ten ati makamaw tadalabit papanak. Una na. Inayadum laeng dagiti planggana ken timba no makiusar ka Tamangan no da mapirday ket agririn to dagiti pada mi aborders ditoy. Wena na. Adama nunot ko ket. Amok tararamida kanya. Sa dino tinagapan nyo, nanang? Nay, nag-awid kamot gayam adagos anak. Wen nanang, naimbag ko tanalpas adagos tilakad ko. Nagbiitan? Nasapaak ngamin itay iso asyak ti imuna iti pila. Adalaang man concern ko nanang. Anya day ta anak.
Kita am ti bilagan, nanang. Ay nawaw, ayan nga dagiti binilagmaw. Nalingdanan iniyakar da mo ngamin. Asino ti makinkukwa kadagita ulos kan kortina? Ni Yulay, iso ti may nakilaba itay. Ay nawaw, iso nga raw tinangiyakar kadagiti linabaak. Sana insukat dagiti ulos kan kortina da. Ay naglukon da dya tao. Kasaritak tuman da dya babae. Bagbagaak, amang ano inton madamdama kat kastamanan ti aramiden na. Ay di pa'y nagrugitan. Wen tayo ti aglatlati pa'y mo't apagbilagan ti nangikargaan na. Dubli trabaho ki din. Namagaan mo't laang ti linabaak. Mabiit man laang taagsarita tayo, Yuli. Ni, si kamot gayam. Anya ti bagam? Saan aparit no umay ka makilabakan makibilag? Ti kanyak laang kat di mo kumamot iyakar dagiti bado mi Ha? Dito'y tinangibilagak iti bado mi iti agsapa. Ngam iti agsubliak, nasukatan motten iti ulos. Ay, kwa? No kas di anaun-unaan ka, ano sam no anya ti bakante Saan akasta nga iyakar mo ti binilag mi? Kadda kami mo't ti agap-abang ditoy. Dubli trabaho ki din. Nalawang amin ti ulos. Iso akas di tinaramid ko. Di kan agrason pay? Ay nawaw, agpalpalawaga lang aruden. Kasta pa'y lati bagamot. Di mon ulitin ti kasta nga inaramid mo Agiin nanos tayo Da kamin tupay a borders ditoy. Saan akasta ti aramiden mi? Si kapay ki din. Pinagsasawa mo jay tao anak kaw. Makapaasar tumo, nanang. Anya timbaga anakin kangay. Nangatupay lang ti boses nakabayatan ti panagsarita mi. Nasa kilaki di tinakem na. Basol na matlaang Apay ngamin akastat inaramid na. Imbis nga ada sa baling aramidak. Awanan aglaba ak manen gayam. Sa bagay, ijay bangir mo ngamin ti pag-abangan na. Saan mo ta ditoy? Saan tupay nga aramiden dagiti boardmates tayo ti kasjay. Isuda ki din ang makius-usar laang. Naimbag kumaan o agpasinsya. Saan mo nga rod? Pasensya kan anak. Diya mo ngamin nakita itay. Tada na panak. Day jay di mat ayulian o ada panunot na. Saan agaputa saan na abinilag kat awan bibiyang na numarugitan. Makapasar mo't da nga isang. Ay nawaw, apay ni isang. Agraman pagbilagan, paritan na pay. Anya, Nagadong ibagbaga na itay. amangan na inaramid mo, adi na nagustuhan. Inyakar ko lang mo ti binilag na. Kasta una yun ti ungot na kanyak. Ay nawaw, apay ngamin nga inyakar mo ngay. Tanapuspus-kul kan nalawlawa mo nga rod ti ulis alina baak. Kan may sa, namagaan mo tan dagi abado. Namagaan man kun saan. Di mulat ako mga min pinakibiyangan atap no awan rirey. Imot ki di deje Agraman pagbilagan, imo na pay. Ay nawaw. Apayan Yoli, anya man ang ti kalukwan ngay naramid mo. Ay nawaw. Kalukwan mo't ngay bagbagam si Ka Francisco. Sika ti pagsasaritaan nagiti agab-abang ni tabangir apalay. Ay nawaw. Apay ka no? Anya tiririda? Makius-usar ka kanukat kas jay pala ang taramidam. Apay ngamin ngay nyakar mo ti binilagda. Kat pagbilagan da na jay. Amam makius-usar ka lang. Kas tapay lang ti aramidam. Namagaan mo ngamin day jay. Unay kan aya bakit? No sika ti makius-usar. Ano sama? No nya ti bakante iso ti pagbilagan. Di mo iyakar ti binilag ti pada matao. Simple abanag nga masapo la masulbar. Taure kasanupay ti kinasimple na no mabaybayan. Daytan ti pangrugyan ti sana pagkikinaawatan. Ang mga no dumakkel pa'y kitday. Sa anak man laangan ama kilabay jay. Period. De ore kukwada. Narigat ti makiap-apa iti kaaruba. Bakit? Uray pa'y no simple abanag laang dayta. Aramiden la tamot ano anya ti maiparbeng. Anya ngay ita. Ano samta pagbilagan tayo Anya pa'y nga rod ngay tatang. Di mo nga minam ti agpakumbaba. Naturay kan tumet nga men. Ay nawaw. Day tamanan ti bagayo. Puno may agin tuturay ka. Di mo pa'y amo ti agsuray. Di ko kwada laang day ta pagbilaganda. Man ano kuma?
Hay pride ka talaga. Anya lang madya agsuri ka tapno maornos ti simple aparikot siyaw. Dayta nga rod, tatang. Simple laang dayta parikot, ng big deal kadakwada. Ay nawaw, uray simple aparikot. Masapol ang masulbar. Tadayta ti pangrugyan ti sana pagkikinaawatan no mabaybayan. Una yun, aya. Nangro na pa no na pride kayo adwa. Ay awan mapasamak Alawanan, makisarita akon kadakwada. O kasta agkid daw kay ti pamakawan tapno malpasen na itaarire. Ken tapno palubusan da kamanen a makilaba ken makibilag ijay. Ay nawaw! Uray kasanupay ti kinasimple ti may sa aparikot, masapul latta a masolbar. Tano mabaybayan, mabalinday ta a pangrugyan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.